Yambahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV. Nge tubana buri munsi umaze kumenya nge ndi ari Rwanda. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira ku mukino wa FA Cup. Ni umukino uzahuza ikipe ya Southampton ndetse n'ikipe ya Arsenal. Ni umukino uzaba ukomeye mu buryo bwose bushoboka. Abantu batangiye gutekereza ko ikipe ya Southampton ishobora gutungurana igatsinda Arsenal ikayisezera muri FA Cup. Ni Arsenal imaze iminsi itakaje kimwe mu bikombe cya Carabao Cup, igikombe yatwawe n'ikipe ya Manchester City. Abantu batangiye gutekereza ko n'uyu mukino ikipe ya Arsenal ititwaye neza ko ikipe ya Southampton ishobora kuyisezera. Impamvu ziri kuva rero, hari bamwe mu bakinyi bagiye barwara kuri ikipe ya Arsenal, n'abandi bagenda mu bihugu by'abakina imikino ya gishuti, abagiye bahamagagwa, ariko hari n'impinduka zagiye ziba mu kipe muri rusange. Aribyo tugiye kuganiraho. Icyo ngusaba ni iki rero, nimba ukunda amakuru y'imikino ya hano mu Rwanda no hanze yarwo, icyo ngusaba nuko wakanda subscribe tukazajya tubana buri munsi. So twihuse rero, uyu mukino uzahuza ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Southampton ni umukino uzaba ukomeye cyane, kuko ahangaha bari gukina kimwe cya kane cya FA Cup. Birumvikana ko hagati y'ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Southampton hagomba kuboneka imwe isezera iyindi. Ni Arsenal ishaka gusezera ikipe ya Southampton kugira ngo izahite ijya muri kimwe cya kabiri kirangiza. So uyu mukino rero uzaba ukomeye cyane nkuko nari maze kubigarukaho, ariko ndagira ngo mu buryo ki turi buze kugenda tureberaho line-up y'abakinnyi bashobora kuzabanzamo kuri n'ikipe ya Arsenal. Reka tubanze tunyure nanone bamwe mu bakinnyi bahari ariko bagiye bagera amakuru cyangwa se ibihe bigiye bigoye, aribyo nshaka kugira ngo manze mbamenyeshe. So mu bakinnyi rero bagiye bagira ibibazo bigiye bitandukanye, harimo uwo bita Eberechi Eze. Ni umwe mu bakinnyi ba Arsenal ariko bagiye bagira ikibazo cy'uburwayi. Ntabwo bavuga ngo afite imvune iyo ari yo yose, ariko Eze we ararwaye, ntabwo ameze neza. Hakaza uwo bita Nani Madueke. Uyu Madueke rero ni umwe mu bakinnyi bakunze gufasha Arsenal mu buryo bwose bushoboka. Aho Saka adahagaze neza, Madueke araza akamufasha. None ibaze kubura Eze ukaza ukaburana Madueke, murumva ko aba ari ikibazo. Ariko aba bakinnyi ndi kuvuga none nimuhite mubafata ngo mubafate nkaho badahari. Bafite ikibazo yego, ariko ndaza kubagaruka none kuri line-up y'abakinnyi bazabanzamo, muze kwitonda cyane. Uwo ni Madueke tuvuyeho, nawe ufite ikibazo, afite imvune ariko idakomeye. Nanone hakaza Martin Odegaard, nawe afite ikibazo cy'igufwa ryo mu gatuza, ariko icyo kibazo cyafite cyo mu gatuza ntabwo gishobora kuba cyamuza kuzakina uyu mukino bazakinamo n'ikipe ya Southampton ku munsi w'ejo. Ariko uyu mukino uwo bita Martin Odegaard afite ikibazo amaranye igihe, ariko kuri line-up manze barabure ari kuri line-up Odegaard, mu mwitege cyane. Tuje twihuse nanone turaza kuri Mikel Merino afite ikibazo cy'amavi, hari ukuntu yumva atameze neza cyane. So uyu mukino rero nk'uko nari maze kubabwira, ni umukino uzaba ukomeye cyane, ariko nanone nyuma yo kubona bamwe mu bakinnyi ba Arsenal batagiye bari fit neza 100%, reka manze banyuriremo mu mikino 5 iheruka y'ikipe ya Southampton ndetse n'ikipe ya Arsenal. Iyi Southampton ni ikipe mu mikino 5 iheruka muri all competitions, mu marushanwa yose. Ikipe ya Southampton ntago yigeze itakaza umukino n'umwe, yatsinze imikino 4 inganya umukino umwe. Icyo kintu mumanze mucyumve neza. Kugiye muri kurande ikipe ya Arsenal mu mikino 5 iheruka, Arsenal yakiye imikino naira Carabao Cup bura mu mikino 5 iheruka nayo ibirimo mu byumve neza. Ikipe ya Arsenal yatsinze imikino 3 inganya umukino umwe, itsindwa umukino. Birumvikana neza ko umukino yatsinzwe n'umukino uheruka yakinye n'ikipe ya Manchester City yitwara igikombe cya Carabao Cup. Abantu bashobora kwibaza se mu bikombe noneho ni FA Cup iyi Arsenal iraza gusezererwa? Noneho Arsenal icyizere kiraba gitakaye cya Premier League ndetse na Champions League. Rero ahangaha niho igo Mikel Arteta toze equipe ya Arsenal ashobora kureka abantu neza ko ahagaze neza, ko agikomeje kugwanira ibikombe bigiye bitandukanye.
So reka nze rero hari abakinyi bagiye bahamagagwa muri nationale bakajya bakina iriya mikino ya gishuti, ariko bamwe bakagaruka vuba byihuse cyane kubera ko hari abakinyi bahamagawe ntibakoreshwa, akaba n'abandi batahamagawe ariko nanone atari uko bari fit 100%. Muri abo bakinyi rero ngiye kubanyuramo nihuta, harimo abahamagawe nanone nyuma yuko bahamagwa bamara gukina iriya mikino ya gishuti bagahita bagaruka, bari buze kuboneka kuri uyu mukino uzahuza ikipe ya Southampton n'ikipe ya Arsenal. Kuna bakinyi kuri ikipe ya Arsenal harimo Bukayo Saka, hakaza Gabriel Magalhaes, hakaza Declan Rice, hakaza Julian Timber, hakaza William Saliba ndetse n'abandi bakinyi bagiye batandukanye harimo na Martin Zubimendi. So abo bakinyi rero ni bamwe mu bakinyi bavuga ko bameze nk'aho basigaye cyane ku rugo ugereranyije n'abandi bakinyi bari bo bose basigaye muri Arsenal bakora imyitozo, ariko kuba batarahamagawe si uko batarabanga. Nka Bukayo Saka ntabwo yahamagawe mu ikipe y'Ubwongereza ndetse na Declan Rice bavuga ko batari fit neza, batari fit 100%, ariko nanone bari tayari kuba bakina uyu mukino wa FA Cup. Ni umukino uzaba ukomeye cyane kubwo Arsenal ishobora gutsinda uyu mukino, nta kabuza izaba ikomeje gukonfirma ko bigishoboka nyuma yo gutakaza Carabao Cup. Reka nkwibutsiro nimba hari igitekerezo ufite nyuma y'aya makuru yose y'iki kiganiro uze kugisiga, unakore share abandi bakinyi cyangwa se abandi bantu bose bafana ikipe ya Arsenal barushaho kugenda babona amakuru mu buryo buboroheye, kandi unakande na like nanone kugira ngo tubone neza ko tubana turi benshi kandi ko ibyo tuvuga mu bikunda namwe ubwanyu. So ndaza kubagezaho na prediction nyuma y'iki kiganiro, mumenye ko amakipe kuri abantu bakunda kubetinga uko uyu mukino uzaba uhagaze. Nyuma y'abo bakinyi rero reka mbakubite icyo bita line-up y'abakinyi bazabanzamo kuri ikipe ya Arsenal. Ndi kugikora nose kugira ngo kitaza kugira iminota miremire. So muzamu hazaba harimo David Raya ari tayari, mu gihe mu bugarira cyangwa se aba defenseur harimo Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhaes, hakaza ndetse na Zinchenko. Abo bakinyi nibo baba defenseur bazabanzamo ku munsi w'ejo, probably line-up. Hagati hazaba harimo Declan Rice. Navuze ngo mwitonde kuba atarahamagawe muri national, nibivuga ko afite ikibazo cyari cyose cyamaze gukina uyu mukino. Harimo Declan Rice, hakazamo Martin Odegaard ndetse hakazamo na Kai Havertz. Mu basatira rero abatakaremo Bukayo Saka, Gabriel Jesus ndetse hakaza na Gabriel Martinelli wasohotse yagiye gukina muri Brazil, ariko atari nanone ko yagaruka kuri uyu mukino. Rero reka nze mbakubite prediction kugira ngo twihute. Prediction ni y'uyu mukino kuba abakinyi bose bahari. Iyi kipe ya Southampton imaze igihe yitwara neza, gusa nanone Arsenal nicyo gihe cyo kongera gushimisha abafana nyuma yo gutakaza Carabao Cup. Barashaka ati iyi FA Cup se iyi Southampton yatwera imina. Mikel Arteta yabasobanurira iki abantu bamukurikirana? Ntago ibi bintu bishoboka kuri uyu mukino. Niyo mpamvu prediction irahereza amahirwe menshi ikipe ya Arsenal ishobora kuzatsinda ikipe ya Southampton ibitego 2-0 cyangwa se igatsinda Southampton ibitego 2-1 cya Southampton. N'umukino uzakirwa n'ikipe ya Southampton, umukino uzaba ukomeye cyane. So uyu rero mukino ni umukino uzaba ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Reka nizere ko muzaba ureba muri benshi ku munsi wo ku cyumweru, tukagaruka tureba ibihe byaranze uyu mukino. Amakuru menshi, amakuru agiye atandukanye n'ahandi wayisanzwe kuri YouTube channel yacu yitwa Imanda Sport TV. Nge tubana buri munsi ndi ari Rwanda, kanda subscribe tubane turi benshi kandi turusheho kuryoherwa n'umupira w'amaguru.